unenchireye moyo kugendera gusira ebyombe insije kiganche kigangav ujumbo yigani ganyara kwabaga kubwatuka ejekigo cyase kyombe kiriki abana bodaboda banyando chibere yarakabaga kubwatukira chitentiko cyase ebyombe na weyigo gusira chingo tu aso kubwatokera amarangeti imate tinga kibuna bone sego kenda kendi nabako nyaronde naro mwana pi otabwati nono barangeti yakwebisia wana wanatiete ngateba ngatiangende factory ukwanekereke igani go mujumbo yigagendera ko bagagosemya abana bodaboda utabwataniwa amonobuni na hiyo usalama ndio naendelea kuwaombea mtu asiwaambie muingie katika hiyo wanachama ambao wameanza kufanya gunism around, kwa sababu hiyo imekuwa kitu mbaya. Kenya mzima tumesema hatutaki kuona watu ambao wanadhurumu wengine. Asinsemo yendeje rusha nigagendera ko bagakobolia serikali weterasomo waziri weche sema Mosike Julius Migosio gamba ko na kibunango ligeriryale eskuru ya Gesebei asoko yagachere birasi elio enyarakoba yakoba nebirenge byago cyase amasomo y'abana. Kwa hivyo vile nimetembea, msifikirie nimetembea tu bure. Nikienda ninaenda na maneno yenu, na tunataka hii shule hatutaki mtoto wasomee kwa mabati. Omweli oyejerusha nigagendera ko bagakugikiriye bikorwa byabana gotachirwa insibi byagendera ko bikomentekana mono asa mutuko abwango iga kamurante ntate kubasaba nani basorore amangana atusarekeire pi ekyana kira lituko ebisa byagendera ko kina kira lituko seitoma abana baito abake abamura na abaiseke bano rara basaza babere sijangao igabakari ko kosodo mais ebyane bimura munabone kwikiria twatinde koyomu nabona iga oyomo nakweto yoba reported nabana tinyaruka boigo kakika muranje tokonyora abantu bunabu ono batoberere buna bayibe cyombe atugutangirana nicyombe tukuriya bayibi usina abayibi bakusaliya abana baitobora muronje tukubatiga kustubatangirane batangirane kabisa. Ginko ripoti ligetaseni kya wanjete kya Gatembe kuriga asinseme chiga kya Gesebei ewadi yega ya Nyansiongo imeye bunge yega ya Burawe county ne ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp Okara.